Dipurong supi along ta alir alon pe Jagannath Rath Yatra katalondun. Karbi Employees Association at tumithangasa hemalong mai kepadu. Nihang rong kithe waisong aklamalong achiklo jonwang kara mai kepaman. Karbi prime time along penili Villarban Kropi non biotang ton pen arjik tha. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram rong hang arudeng pen difu rong thang along kedo Jagannath Temple along Suri Hinira Krenar kepaning kana baha Jagannath Rath Yatra jakong ni phai krepli arni kangpu pona biota card news channel along biota nangli. India dang pipenan parta somindar adang along Jagannath Rath Yatra katalon along pachiton dunsi Karbi Anglong along supidi folong Jagannath Rath Yatra aliralon pen katalon duna biota nangli. Karbi Anglong Autonomous Council abitungatu difu rong thang Jagannath Temple along apor ateng pali damsi aprangsi kardom kardia sailong padoponde phi ningkar isipen katalon pon Jagannath Rath Yatra Karbi Anglong Autonomous Council CEM arideng pen ingpu ponno Jagannath Rath Yatra ke paman pon along Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso MAC atu Mongol Singh Timu Dorsing Ronghang Ram Singh Timu Abarim Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Mati MAC Horan Singh Bepen Chenglong pen anatum chetong dun Halapu Difu Barowari Mandir alongta Ongdunga bang phubang phiatum chitodun si aliralon pen Jagannath Rath Yatra mesen pen katalon puna birta kripton long Lurulangso Karbi Employees Association atu mithangasa hemalong non kibangji jakong ni pha ingkora truck sipen ni pha ingkora ner cap arni a ninia farman ningka ni sekamai pi kipado ponjia phan jakong ni pha krepli arni kachingwai kipado pona biota nangli Cap Angdeng Biennial General Conference ke paman pon lage bolongkom aji along sipado ponjibusi mai along cherai pon Karbi Employees Association amai phu Ratneswar tisu ke cherai pon amai along kongchun bang borsing teron dun mai phi dipali ingjai pilapen akaprek abang phubang phiatum chetong dun si mai RDP dun mai along alpha song tum Karbi Anglong along rialong along le nangke hang alam ke nitum chedon dun de lapen dak difu along ke do ham phang song to antan la support RDP dun nang jiputa ningche Different spipen miles po nihang rong githe waisong aklamalong jakong ni phai krepli arni Karbi Anglong rong saramai achiklo jonwang mai kangni nihang rong githe waisong aklamalong ki paman pon rong asar amai long suri hinira krenar kep aningkana baha non kibang chi chitia chiklo angbong Karbi Anglong rong saramai ningkan sek amai pipado pon pupasi mailong kachirai pon pado labang so amai long bang pharo isi so se rang sara tu mai along chutong dun mai long mai puram te rang pen chirai si mai alam thir song akong chun bang thon sing rong hang a hin pen si jai pon lo la pen mai long penang an kachingwai pado pon si non ki bang chi chitia chiklo kara ningkan sek amai pi dong kamuka malong si pado pon ji phat chirai pon lo namalam so por phan bir tamu ing thapanik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ
Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajang tu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihanamo people thadbir talong wang thulo Jinthong constituency ang kang West Karbi ang long pen Meghalaya duwe hoi rong thang arong pathua klamalong chomanga khayatum hidika salam ji pura JCB pen kepatong era biota jakhong ni phai crepliarni card news channel apherang ke dongkamukam pen biota nang pale Biota kilong dun atengki ningkan trok sia prang Bangladesh pen kebang akarbia khayetu methangalong rialong chewang si upper chin thong pen Meghalaya adwe hoi ke dialong rong sengsi rong thang pu arong men irlo hala so rong long Karbiang long Autonomous Council EM Pradip rong pipen risoi janga tuba phan pathua klam akinang sotpura pathua klam salam pipon lo lapen PNRD scheme pen tangka sika lak trok si an panong pon si open stage ta kikim kirang saita patang pilo bon sitami pini arni kopai kilang no son si Meghalaya duye hoi along ke do rong thang arat atum arniwang ke pathua klam la pen open stage Meghalaya pen chomanga khai tum hidi ka salam ji pura JCB pen ke patong era puthak pherang kya tum kahumri dam hut rat atum pen pachini dun an parta rong thang arat atum Karbiang long Autonomous Council ke chari ke thekiding Forest Department la pen survey sai kamatum labang so puthak prabjin pen kahumri dam je phan da upper chin thong rong thang arat atum pen kachuning report pado Keteng pen jalang di pulung lo hari pulung lo di mondor pan pano mondor pen la long le hem phu lo pen kenama bang tung kado berat pen cingwai pelu na na mondor jong si forest long le lo pulang te la tum public tum jilong po tu lang di nang thak kame ni li tumu than lo na ka phang pen da forest area si phang ranger tu manta kita elo bonta tenong chupi at lo jake bang tum phang holo masih ini tumta 2001 pen ni tumta field salam lo field pen thang jokta objection ave mane na pasik sakdun mane na kham khedun tu jokta ave lasi ni tumta rada phan public playground puda ka udet mane pathua klam ave mai meeting puita ke wan bit famsini tum isiglo sikane non ke bang kumalone mane akhai bang pudam de jaluna tame longle bang ke meeting fil klam ke paklam tame non di songsi bang parab dalo so thak non cingwai itu meeting siglo la pen tum lokal MDC pan ke ni tum par jilang pen prang penalang di bang ke cak lo mo tum wang wangom tum ti pamena tu penyalang di channel lomang velet ini tum treki mate di puta dam por dia the job ni tum kali yang punta par jilang nila nili lang tum kadok we panda pulo kiri tum isi club pen na pen te rat pen tingwai pen i open skate kai tum dilo so itu ninget he pen si open skate dilo kami non lason nang lang manne ke charbo sai itu kokel tum ranger la pen ke angsong ke range officer mane forest in charge pen locally MDC tum cingwai nang mate pachini nang kinang sot la si tum subjin pen council le damra tum local MDC pen cingwai dam ra so kam cing kolonang ini Hanjang lang solong kanstikom asaihem kimi jakhong ni phai krepli arni analo por phai kresa pormalong pen ajetimong arideng pen kangpu pona birta card news channel pherang ke pen birta nang pali
Kasdikom asai hem kimi ajit timung arideng pen kangpu ponalong alang lirong kasdikom hanjalang suaro amai phu sonjit hanse pensi chirap cheto dunlo labang so amai long pachitong dun kasdikom achun bang sing timung ksa chun bang moniram tokbi karsa chun bang pi binate rangpi kuya amai phu rakesh kiling kasdikom kong chun bang sarsing ing ti pen chenglo kasdikom phan aning ka che ke thegi dinga tum chetong dun si hanjalang suaro kasdikom asai hem kimi kangpu pon amai long rdp dun sai hem kimi ingpu pon da phi kasdikom asong alama mai phu ajit timung pen si pangjar ponlo la pen thu ningkan thom kebra ki thom an hempre ka che song pen kithi nang tuma phan chikimo pado pon thu Karbi kur photu amilur kai ponsi angdi si pen chikimo pado rat amai piki paman pon along ningkan thom kebra ki thom karbi anglong la pen dim hasau a hempre ka che song a phurkimo alam the che than chimum ponsi hanjanglang so aro kasdikom asai hem kimi kangpu pon amai ing samjin pen pachun ponlo Birta bang kila pansi kang ton poniklo kardom